right motheletšo mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM molaitša wa ka e be e le wona wo motheletšo wa mmutse community radio gopola gore lebaka e be e le go leta moruti ka sefela o fihlile tlou tša baroka magagešo o fihlile tlou tša baroka gomme e re ke pote gona ka fa nke ke monametše platformo a tamiše motheletše kgolele kgauswi mo a ka beng a re theleditše a le gona le balli ba rena ke ba bone ba fihle ka kapa radio gomme re kgone go fegolola se borala ka baka la gore ge e le mampia a lapile melala ke bolela ka professor Moremi tlou tša baroka go tswa lefaseng la ga matlala ramošebo e le ruri ngaka ya borena ya setšo ke ya momogela ka sona sebopego se professor a ke go leboge malome ka kapa ke be ke go dumediše ke dumediša thata ba gešo ka mošate ke dumediša bokgošigadi ba tseta ba mošate ka moka ke a bua magagešo ko tamiša ka kua magorong a mangaka a setšo ka mokana ga bona ka kakaretšo re sa šie motho ke bue ba gešo ke ye go dumediša ka kua baruting ke sa šie motho baruti dibishopo di-archi ka moka bo mopapa re a le tamiša ka mokana ga lena ga re šie motho ge re boa ba gešo re tamiša ba etapele ka go fapana ga bona ba mekgahlo mešomong ya go fapana moroka wa letama ka kua dipetlele ditliniki meberekong re a letamiša magagešo moroka gore madumeki yao ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago balli ba rena ba letšatši nna re a letama ke ba dumediša kudu ka maatla malome ka kapa ke be ke bua ke dumediše mmogo le bašomi ba re šomago le bona ya malome ka kapa ke no rata go tsebiša batho gore ke ile ka ba tshepiša gore re gare re ngwala buka ye re ngwalago e tšwele ba ba ekganyogago ba tla napa ba letša ke tlo ba fa nomoro ye ba tlo letša mo go yona ge ba nyakana le buka ke buka ye ke ya bongaka ba setšo e swere bongaka ba setšo ka moka ka kakaretšo ka mogare dikagare tša puka ka moka di tlo le botša ditaba bophelo maele ka mokana ga tšona ka moka di gona ka mogare ga buka ye e tloga e sweretše dintšhi kudu tše e leng gore di ka tšwela motho mogola e ne le mangwalo a mabotse kudu a dikeletšo a dikhomotšo e ne dikagišo ka mogare buka ye wa e nyakang o tla ria gore a tle a re letšetše ke tlo mo fa dinomoro mo a ka letšetšang gona goba email e leng gore a ka tla e berekiša gore a kgone go kry-a buka ye ya bongaka ba setšo a tla kgone go tseba gobane kudu re rata go bona re ruta batho ka bongaka ba segaga bo bona ka setšo sa segaga bo bona batho ba swanetše go tseba gore setšong sa segaga bo bona bophelo ke ba mohuta mang gona dinyakwa tša segaga bo bona ke eng ge motho a le mathateng ga a nyako tšwa mathateng a ka tšwa jwang buka ye ba gešo go o ka e bala ke ne nnete gore o ka se dumele gore o be o e fe bana ke ne nnete gore malapa ka moka a tla duma go ba le yona buka ye gobane ke buka ye e swere go tše ntšhi kudu tše e leng gore di a diagala mo maphelong e ya go botša go wetše ka gare ga bothata gore o tšwe ka mogare ga bothata bo o ka tšwa jwang ke buka ye e leng gore e ruta motho dihlare ditaola maele kudu mo bongakeng ka gore re itemogela gore mangaka mantši a segaga bo rena o kry-a ba sa tsebe segaga bo bona mola e le mangaka a setšo jwale go nyaka batle ba kry-e buka ye ya bongaka bja setšo e tle e kgone go ba botša tše ka moka tše ba di hlokang January ke tlo ba le lena kudu nako e telele ke tlo e ruta buka ye ke tlo e ruta mo Facebook le tlabe le ntheleditše ke tlo e ruta ka Labobedi ke raka Mantaga Laboraro Labohlano ke tlo ruta buka ye go fihlelela e fela e na le matlakala ona ga feletše ka mokana ga ona tloga ile a mantši ba gešo gobane re dutše fase ge re ngwala buka e ne le 260 ne le matlakala 260 re tlo le ruta ka yona buka e le tsebe
le be le ikwešiše le be le kwešiše setšo sa segagabolena a se yona e noši re ngwalang ke ne nneta gore mo January re tlo publisha 3 no re ntšhitše 1 then re tlo e lontšha gabotse semmušo batho ba tla ba e bone ba e tsebe batho ba kgone go tseba ka setšo ka moka ka kakaretšo e swere ditšo ka mokana ga tšona re tlo e ntšha ka maleme a go fapana batho ba tsebe gore setšo sa segagabo bona se jwang ke leboga kudu malome kaka ke go leboge prof ke go leboge mongaka no ke a e bona e tloga e šišitše wa tseba e šišitše gomme ge ba ka tekreela yona wa ba ka tloge ba gama wa tseba ba gama tsebo ene moroka wa tseba batho ba tsebe gore go gama tsebo kapa go ba le tsebo ke thuto ye nngwe ya bophelo ka moka o tlo o tseba dilo ene o ka se re go di tlhalosetsa batho wa re ke kwele ba re o tla be o ba tlhalosetsa seo se tsebago ga botse ebile o tlogo o swere buka ye le nna wa ke tla nape ke netefatša gore ke kry-a di-price ka moka ke tsebe gore ke bokae gomme ke gone ke tloga ke hloka kudu mo lenanegong le ke le dirago le professor no wena ke tlo no go rekela yona malome ka kapa ikwa gobane wena o šoma le rena o swanetše go ba le yona o nape o itsebe e swere kore puka ye go ka e bala gabotse a go ngaka goba motho a ka go ropa go ka setšo batheeletše a ke re la mo kwa wa ntshepiša gore o tlo mpha jwale ke ra gore ga a sa mphe ke tle ke bue ke motlale ke re banna sala ntshepiša jwale ga a phethagatše mara ke a tseba gore aowa o tla phethagatša ga se motho a go tshepiša batho dilo a se ka di dira prof baiti ba rena ke ba mongaka nke ke ife mmamolang ke a no dumediša batheeletše fela go no batamiša fela ya no batamiša nke le tamišeng batheeletše mma go rena ke a dumediša ka mo dipitšeng le gona re gona ra lena re gona ke nyaka motho ola mme ga ye go kuka ngwanola motho ke mo nyakang ga botse šule ka mola and then mme re tla mmitša mo a hlokagalang gona ka gore ola ke yena a tlogago a swere ditaba nko gore ke lokiše se sengwenyana fa teredi ye gona fa le go 96.3 FM moroka ke nagana gore re ka nape ra fa kgaitšedi ya rena sebaka mola nke e be ena a hlalosang and then mme a tle a fetole godimo ga tše kgaitšedi ya rena a di bolelago gone kgaitšedi yaka ke kgopela gore nke ba go batameletše le kopelwana le o fawe nke o hlalose madume ke yao ke ya go tamiša gona le ka gare ga dipitša tše kgolo tšeo di kgabakgabago ngwanešo sealemoyeng sa Motse Community Radio wo le mmonago wo ke Professor Moremi nna ke nna ka Kapa Radio bao ba bonago ba ke crew ya Professor Moremi bao ba netefatšago gore a life ya rena e sepela gabotse ka mola le tlakaleng la Dr. Moremi kgaitšedi ya ka lengwaletše pitšentše kgolo ka morago ga poledišano yela ile go ya ba gona fa gomme e le ge le kwagala le na le mathata a mangwe a mantši kudu ebile le tloga le kgopela thušo ke a re re šakere
ke tlo go fa sebaka ngwanesho nke o nwala taba tša gago gabotse o re fa nnete o sa tšhabe selo o protected banna bao ba bona mo a se ba go ga dithapo fela ke ba go lamola ge ka ba go ka ba le kgonagalo ya gore o mongwe a nyake go emišetše o mongwe letsogo maraga ke tshepe gore e ka ba gona taba ye jwalo ka yeo ngwanejo fegolola se borala mampia a lapile melala kua gae ngwanesho e no tšea nako ye o hlalose ditaba tša gago ka botlalo. Nna ke dumediša batheletši ka pitšeng tše kgolo leina la ka ke le Hlokaina ke ile ka ba le bothata le motswadi ya ka mara e se bothata ba ntwa nna ke makatša ke yena ge ke rekile dieta tšatši le leng ke ile ka re ke rekile dieta ke sane le ngwane motee a mpotša re lapere dieta tše botse nna ga re natšo ka re aowa mama o tla ba le dieta tše botse ba nna ke sa bereke na aowa ka tšwa go yona tšatši le leng mama o ile a mmakatša le gona a nthela re a nkry-a ke dutše ke tituletše ke ti direla tše ke di direlang a fihla a re aowa le go ka dula wa phetha ditaelo tšeo a go nante tlo go go lokela ao ka te khomolela tšatši leng le gona o ile a tla re dutše re apeile ra ja go sene bothata bana ba gae ba dutše ba bolela ka taba gore he o sentse gore o rutege o bereke go riegeng a motsadi ka a fetola nna a nrela a re aowa wena ke nyako gore o tlo o sokola ke nyako gore o sokole o tshwane le nna ka homola bašimena ba gae a senke ba fetola ka emela ka kitchen ka kgotsa tšatši leng le gona re dutše ka mmotšiše ka re kganeng wae motswadi ka o nrela ore o nyako gore ke sokole ke tshwane nago kganeng go riagalang o ntlhoetšeng a re nna ka go hloya o ile a bona mmatswale le makoti ba kwana na ka re kganeng o ra jwang ka gore nna ke tsebe na a re gape wena o reletse mmene nna ke reletse mmatswalaga ka re jo awa nna ke di tsebe tšeo ka te khomolela ngwanyana ga ena a le gona tšatši la ntse a se fetole le ena so ke ntho ileng ya mmakatša gore go riagalang so go tle go thoma tšatši le leng kwa gae go ne le bothata ngwanyana gae o ne le bothata ba gore go ile go ba le mokgopha kwa gae mokgopha o le metsi so mokgopha o le metsi ba o inulla a ba fetše o inulla mama a tšea mokgopha a o tshuma ga a fetše o tshuma go tloga mo ngwanyana gae ke ge a etšwa maboya dimpša ka motsebeng so o complaina ka tseba ga gore ka mo gare ga tseba ga gape go lla selo se no re so le nna ke a makala ka moraga ga mo gore ne re sa le ba bannyane go ile go tla no go nngwe kgolo kua gae go itla no go nngwe kgolo no gela ra laita mama a go tša mollo ra mothuša go tša mollo ne re sa le ba bannyane no gela ke gore ne o ka re ne e kokomoga so no gela o ka re e fufile gore go riegetšeng ka gore go thomile gwa tšutla mollo gwa tšutla phefo mabone a ba tšhaba le tšatši leng le gona re sa le ba bannyane malome o ile a tla le ngaka ga kua gae ga e tla le ngaka ya tla le cousin aka ba hlaba dikgogo le gane re sa le ba banyana ba hlaba dikgogo tšeo go a hlapa ka madi ngake ya gasha jarateng mama ba rela mama ba re hlape ka ona mama a gana ra ona nka se hlape ka madi yake a rela re le rena re se ka hlapa ka ona aowa malome a tšea moeta o bja ka dirapeng moeta no monnyane aowa a te tsamaela mama tšatši le leng matšatši a ile le mengwaga e ile a tlala ke pelo a tšea moetola le ona a o pšhatla a o tshuma a re ke taelo ka mokgwa ba mmoditšeng ka gona gone wa tseba nna ke rata gore a kere le a tseba gore gantši re bolela le lena mosegare mosegare o boletše le taba ye nngwe ya gore o ne bothata ba gore masogana a ne le go se go dulele mo e leng gore tšatši nke o hlalose yela ya gore o ile wa lora mmago a di ya eng ke ile ka re tšatši le leng ke se a dula le papa go ngwana ka wa bobedi ba ile batla gae ba kokota a ba fetše o kokota a senke ba tšea nako ka re ke ngwaga fela ba re batla ka lapeng o ampotša gore o tlo nyala so a re o botse bo malomago ka founela malome a re ae nna go ntšwale nka se bje date ka gore ke a moria ka re wa moria a re ka re ge ke boa moria ke tle ke le botša gore ke tlo tlaneng aowa
ka mmotsa motho ka karago ba re ba tlotle ba bea date ba tletle ba le botsa ba boa moria ene go tloga gona mo ge ke tloga ke re ke a metela toropo nna ke no gamega ka montlong ka complaina ra ba kwa ntongwe lengwe ya shesherekana ra nolwa gore re lwelang a re tsebe o mongatikela kuo ka tle ka botsa mama ga ke thoma ke re ke kopana le masogana ke kopanang le yona ola ke tlogelane le ene ke kopana le masogana a go ntitia a go lwa le nna gore ba ntšhetša digobatši fela malome ka kapa o re go ne toro e re a se toro nka se re ke toro ka gore ne le mosegare ke dutse ke tepotšiša gore gabotse go tiragalang wa le mama a fela a mpotša a re ke tlo tshwana le ene and then wa dilo tša ka dino tlhakatlhakano ka re ke nna motho ke nwang jwalana so ka bona mama ge ke re le mompeteng monyako o lebane le nna ka bona mama a no tšea tin mo kgone a e bea mo monyako ka phafoga and ne ke sa tshwara ke boroko ne no ba kgosana boroko ke toro nka se re ke toro ka gore ne ke sa tshwara ke boroko ne ke sa dipotšiša le nna ke kgosana boroko ke tsega gore mama o ra mama wa mo tshepa mama nka se re ke a mo tshepa gore a ke mo tshepe nka se bolele so gore a ke mo tshepe ka gore ntho ngwe lengwe e ke llang go yone ke a go wena ke a mmotsa so mama ge ke mmotsa o ne go meemiela so ke a dipotša gore wa mama ge ke lela ke tla go wena a meemiela na a ke re le tlo nyaka thušo ga itseyaka ene ge le nyaka thušo le santse le bolele nnete potšišo shi wa mo tshepa mama na aowa a ke mo tshepe mama go ne le mantšo a morwedi yago a reng ka molomo wa gago wa ntšhitše gore o nyaka gore a sokole jwale ka wena wa boa o re o ile wa mo kry-a a enwa taelo wa mmotša gore go no swana le ga a ka nwa ditaelo a phetha dirang o tlo hlaka ka se lokele ke selo ngwana šo o bolela ka toro kapa pono ye a go boneng o tšea thini o e bea mo monyako ene mosegare o boletše gore go tloga nako yewe dilo tša gagwe ko dile tša no hlakahlakana le go tšwela pele le lesogana le bele re le tlo montšhetša magadi la sentše magadi ke nyaka o fetolele polelo tše tša gore ngwana o tlo sokola jwale ka wena ke nyaka go bua gape nke o fetolele ya gore ka kapa radio nke o fetolele tša dipolelo tša ngwano tše a di bolelago motswadi ya ka gore ge e ka ba ke nnete wa di tseba o be o di bolela godimo ga maikemišetšo a mohuta mang wana ditaba tše yena a di bolelang tšeo a ke di tsebe ena a ke tsebe ke lwa le yena ka gore nna le yena re no phela re le so ebile a go fete 2 days re sebe ka moka a ke tsebe nna le yena go le ntwa mo re phela ka moka batho ba re bona ntle le ntwa a ke e tsebe tabe yena e bolela ntle le ntwa mantšu a ngwana o a kere wa bolela o le mo wa thieditše le mosegare o wa kwele ge re nelele wa tseba mantšu a ke a tsebe a wa tsebe kgaetšedi aka mantšu a o reng mama o ne le go a bolela go ne le motho a tlhong a mokwa ka mogae ore wa ileng a mokwa lentšu le a ileng a mpotša gore nna o nyako gore ke sokole ke tshwane le ena ne go ne bašimena ba gae ba abedi ga senke ba mo fetola ka moka ba re tu ba inamela fase nna ka emelela ka kitchen ka tipotša gore wa e mama bolela so tšatši le a ileng a mfetola le gona ke mmotšiša mo pele ga ngwanyana gae ka morela kare gane mama ke dirile eng gane wa o ntlhoile na a re nna ka go tlhoya o ile a bona mmatswale le makoti ba kwana na ngwanyana ga e na le gona mama ya mantšu a o e tsebe gore o na le mantšu a seng a loka mo go ngwana wena le kgaetšedi yaka wena o reeletšwe ka yena o reeletše ka kokwage sebelega wena o reeletše ka mmatswala mmago okay mara ye ya gore o ile wa bona mmatswale le ngwetši ba kwana wa itseba le yona dilo tšeo a ke di gopola ke reng ke bankgopotse gore ke ka ngwaga mang ka gore ga a re dikgaetšedi tše pedi o mongwe a se kgale thata a dula gae o tlile maria a kena technical a ke tsebe gore o tla be a le gona ka ngwaga mang ka gore o no fitlha mo a ya sekolong go ya ka wena ga a ke tsebe go le ntwa o e ka be le hlatse ga botse nna ke nyaka go tseba mo mama
ke nyaka ye ka mo go kgaetšedi ya ka toro ye ka gore o lorile goba ebile pono ya ge mamatši ya tshutshwana e bea mola o ile go phafoga wa e bona tshutshwaneo ka se bone selo mama ba le kae ka mama na se gona le go se motho mmago ba se gona na se gona ke kole o bolela polelong gore go gatlhana le masogana ba go ntšhetša dibolai ba go betha wena o ba rileng awa nna ke ileng ka dula le ena a sa mpetele selo ko gore na a dula le bannyana ga a dula le bannyana bala ba mokotišitše o tla go nna walo le ena o papa goki ga a dula le bannyana bala ga e tla go nna walo na kgano ntelekiša ka koloi a ntula ke tšhabela ga gabo a gone nto ke mo direla ke mmotšiša gore ke mo direla nto ke ileng ka mmotšiša la mafelo ka re ga botse ke go dirileng o nkiša letsogo o ile a re ga mfetola a nthela a re why o tšea diaparo tšaka o di tlhakanya le tša bana ba na ne ke hlatsitše washini le e sa oma ka tšea washini ka e tlhakanya le ya bana ka e bea ka mone gore balang bana a re wa o tšea washini ka o e tlhakanya le ya bana na ka re washini la ka ya oma so gwa thoma ntwa gona moo jwale mpotše mo kgaetšedi yaka wena go ya ka wena ge o lebeletše go ne lerato moo goba gone lerato a gone lerato a le gona a se lerato ke gore go nyoko mperekiša gore na nyoko gore nna ke dule le yena a diretše a di dira nna ke be mosadi a go dula ka mogagage yena a tlhetle le maemo a nyakang jwale o kae gone bjale gomba le o gagage Le tlogelang? nna ke gane a ona ke tiketse gae ka gore na nkiša letsogo banna ba ka moka ba go papaa ka moka ba ka ntle le gore ke tšhabe ke kitime ke te tšhabele a gone polane gane ke petho e jwang eo ya gore monga ba tšhaba ba kitime ebile ba kitimišo ka koloi ene le gona why taba ya go mmakatša kore why banna ba ka moka ba o dula le bona ba go betha a o gopole wena o ba tshwenya le ka nto e teng a ke gopole ke ba tshwenya mama ga o tseba sese o mo tseba e le motho wa mohutamang wena nna bao ba gage bao ba morago bao nka sedi a ke ne botlhatsi jwa tsona nna ke tseba wa pele o e leng gore o ile a re ga a tlogelana le ena ke gore ra dula fase ra moaga nna le kgatsedi ya gena ngwana number 3 wa ka morala ka re monna wa kgotlelela a ke re a go bete kgotlelela a kgotlelele koko ba mmetha ebile ba molelekisa ka koloi bja sa mmethe jwale owe ke tlhatse monna le o morapetša re dilo tše ke go rietseng tsona ka moka tša diphošo ke kgopela tshwarelo mara e se ditshwarelo tša gore bja meeting o be a kgopela tshwarelo godimo ga ditiro tša mohutamang awa a ke tse gore be ba rianang o a re o thaetša mmago o waka o thaetša mmago nto ngwe le ngwe ebile o nyakile stene hleng le ga geno nna ke nyake stene hleng le ga geno a ke tse gore go bakiwa ngwana go riang gona mo go botšiwa mantšu a majwang mošimane la re ke kgopela se nna ke go tshwentseng ka sona ke kgopela tshwarelo re swarelane re be nto e tee o a sankanye ko kwešiša re a ke sa nyaka ke gore re morapetše ra be ra nama maoto kgaetšedi bao ba morago bao wa itseba taba e ke nnete o reng wena o ganne lenyalo le o leng gore bo o sa bethwe bo o swerwe gabotse ebile ba go nyaketse stene ebile monno wa modimo a bontšha go aga motho ke be ke dula le ena magweng ke be ke dula le ena magweng ngwana ka wa 7 month o ile a fetša a wele ka gare ga metsi a go bela so ga wetse ka gare ga metsi a go bela nna motho ne ke moraya ke re ntshwarele ngwano nna ke tlhape yena a le busy le banyana ba ka next door mo Mamelodi re dula Mamelodi a se ne taba le nna ngwana a fetša a wetse ka gare ga metsi a go bela a khumuga sefatlhego le letsogo go mpa le one 8 years o le mabadi a ntsheng a sa bonala a se ne taba le nna a titirela dilo tša titirela Mamelodi mara sesi wa tseba gore monna ga ri ya dilo tšeo ka gare ga relationship o swanetše go biletswa batho ba go tseba ba molao ba mogalemo motho le ke ile ka dula le ena fase ka mohlalosetše ka re dilo tšeo di dirang a di sharp so motho le a zanka a nthetša o ile a kwata ka mokgwa a kwatang a ba nthela a re ya gae ka ke tlile gae ka titulela mo gae ka mora ka re ke tlo tla mo ke tlo nyakela bana diaparo tša mariga a re o tlatla nna ge ke go biditše so ka titulela gae tšatši nang a mpitša a re tla magweng ke fihla kua magweng nna ke a kgamega ka mogare ga room ke tswela ka ntle ke boela ka roomong ke a kgamega ka mo founela ka re gape nna ke a kgamega ka mo ntlong wena a o gona a re aowa ke dilo tša geno ka re ke dilo tša gešo ge di reng ge ke gore ke re ke a kgamega na so ka boela gae ke fihla gae ka tekela kerekeng ke fihla kerekeng ba mpha taelo ba re taelo go fihla o e dire ka mogo sorry
a re o e dire ka mokgwa le ka mokgwa and then le gona ra tseba gore a ka se nyake yena taelo e tlo go bontšha gore ke motho wa mogutamang so taelo le ke fitla ka kwa rumo ka e dira ka mokgwa a fetsa maandro ga re o nyoko nlošantšha le batho ka mo ntlong na jwale mpotse mo gaetsedi yaka o bo mo rata monno ne ke morata mama o re ka nako monno a e tla kgopela tshwarelo o be a le gona and then monna o go laetša gore le o mme ba mo rata ene monno o go laetša gore ba nyaka go agela lapa ke eng se se go ganeditseng gore o mo swarele motho le ke ile ka mo swarela go mo swarela ka boela magweng that is se go botsa gore ke ile ka boela magweng e ke fitla magweng mo rumo ke a gamega so ka mohlalosetša le mama ke ile ka mohlalosetša ka ba ka tšhaba ka re nka se dule ka mogare ga rumo ke gamega a ke tse gore bothata ba ka keng ande bothata ba ka keng ka ke yena o mmereko ke a tšwa le bile ke botša o semong ke re gape nna ke tsena ka mogare ga ntlo ke a gamega a o tshela wa se nka ntšeela tlhogo a tetsamaele ka dula mo monyako ka re gane wa ke tsena ka mogare ga ntlo ke gamegana ka mogare ga rumo ke RDP ba e repile so go ne le batho ka mmasaide jwale mpotse mo gaetsedi ke banna ba ba kae o dutšeng le bona ba be ba go beta ka morago ga oke ke ba babedi 3 ye ka moka ke yone e go iteileng yena ga se nka ntitie iteile ke ba babedi o ne bana le bona ba babedi o moteke ne le ngwana le yena mama ge o lebeletše bophelo ba sesi ka gore o alla ba re o tshumile mogopha ngwana o tswa maboya ka ditsebeng wa itse ba taba mogopha ya mogopha ke a itse o ka e karabela ka goreng go yona mama wa ya mogopha ke ile ke robetse ka kwa mo lefestereng go o ka re ke legotlo le re kgwaragwarwa jwale ke re ke topa seeta ke tlo itea legotlo le ke ra a nka le itea mohlomong tlo tšhaba mara go ne magotlo ka mogae ke ile ge ke iša letsogo ke sebe ka fihla letsogo la ka la fihla mo seeteng ke re ke topa seeta ke a foša ka kwa lentšu le mpitša ba mpitša ka leina le reng lentšu le re bona motho a leng ka mo ntlong ke swere ke boroko e sale ke iša letsogo mo seeteng ka ra nka se tsoge nne mme be a fela nkomanyaro o rata o hlola o tla re o hlola o kopana le motho mongwe motelele a tlhoa go tshošama ka re nka se ka kua ke kwa selo sewa ke kwa gore kutu ka moka moreng e nngwe ke re ke nagana ngwannyano a ka ke re mohlomong o šitše ngwana wa ngwano a salle ke kwa ntola ge wa e re napile ke a gomola e sale ke no swara ke boroko ke išitše letsogo ke be ke re ke topa seeta a wa furugo ge ke tsoga ke biditše mošimanyano mong ke re nthobolele lebotole o tlatše ka molapeng ngwana ola o tladitše ka molalapeng ga a tlo re wa ria furugo ke a tswa ke re ke kitimele o la berekana ka ra wa ntlaletše mobu ka molapeng ka mo gomme ke tla go patela ka tšhelete ya bana gore ke 400 ngwana ola ga a re o busy o feleletša mmereko wa gage o kopana le mokgopha ebile ke boa ka pela ke ra o tlhapa matsogo gore ke swere ke stress ke kgwathile mokgopha mono napile ke ra o se ka swara ke stress a ba riela o ene o a beile mo gore a gore o rietse rena ke la taterate ngwe e kanyana ge ke re ke a kuka mokgopola ke mokgopa phoofolo ke a o tšea ko o lahlela mo ko o lahlelang ko be re sa tsena kereke ke tšhela ka ditaolo lahlela kua moleteng koko o letse o bona selo se re bošego a ka se bona nne ke se kwele jwale nkane ge letsogo a furugo le sa trae ntloela nyaka aowa a ke ribale a ka bona selo a ke nagane gore mokgopho o epetswe bo o epetswe ke rela gore toro ye o ile wa tsoga wa botša bana le ile la tswala nyako tseba gore selo se be se le ka mo keng ka gore o bile le semaka sa toro badimo bao ba go bontšha semaka sa mogopha ene mogopha o go ntšwalele re le o tshumile ngwana o tswa maboya ka ditsebeng o mmone ngwanoo nna ke re no fela a riaso a re wa le bona ke le lenyana no fela a riaso and then ge ngwana a tsentšha monona ka tsebeng a re wa le bona wena ga go ne letšatši le o ile ngwara nkore ke bone ngwana ka gore o ntšha eng ka mo ditsebeng wa bjalo a tsere ke nna batho ba ke katana le lapa la gešo thata go ne ngwano ba re nna ke a molala sa mathomo ka nako be ke kena kereke ke buile ke mo tšere ka me iša kae ena ngwano gore a phethe ditaelo ene sa mathomo go sa bereke batho ba basadiwe bona ba swara tšhelete o ba tšea o ba iša mo o ba išang bona ba boa gape o ka se mo kuke ko mogolo ga a lapare o la a tsebe go tsebang ola o tlo moriang ka gore o lekana le wena a ke re motho o swantse gore ena a ba balele ditaelo potšišwa ka e rile ke mešitše go ne mo ke mešitše ke botšiše taba tša go mo iša mama ke botšiša taba ya a ke re ba re wa bone o re aowa
wena o be o no bona phentša tsentša monwana ka mo a re ke le lennyane ke mo lebeletse mara ke re nna ke le bono fela a re ga gape ke maboyana mang jala ke a bona ke re maboya go nyaka ile a mantši wa bona mara ena o ile ga a bolela re gape tsebetse jaaka ka motšea ka go ba le mo kemišana jalo o tšo lapa ko o sepetse o ile toropong a ke re go ya ka kwešišo yaka ge motho a re a tsentšha monwana ka tsebeng kapa ka nkong a re mara ke makatša ke dilošidi di a tšwa ka mo ke nagana gore mohlho mongwe jwale ka motswadi go swanetšeng ke be go bile letšatši le o ileng wa re nko gore ke bone gore na o bona eng kapa ntho o bolelago ka yona ke ntwa mohuta mang jwale go ra re wena bo o ne o tsamaiša ngwana gore a nyake thušo ka ntwe wena o sa e tsebeng wa ke re dilo tše nna ke di bone ga botse no fele ga ntše a bereka no fela ra gape ke tswileng wa gape ke tswileng a ke re a se dilo tše ntšhi tše di riang mara nna ke tswile le yena ra tsamara mothong gore a yo phetha ditaelo yena a boa a ya boela toropong a re yena o tsamaya masioneng ko toropong ene motho le se la bola dikereke ka maina mama kere mara motho ge ile o lo mogolo so botša motswadi ya gago tšhelete e swara ko wena motswadi ya gago a sene selo a go tšea go iša moo ka tšhelete ga wena o tšhentšha gore mamang a kgone go kgona mamang gape o šetse o lekana le nna go ne ka mokgo nka go riana a go ne ngwane o ba re le yena o ke motšere selfo le bana ba butaka ba ne batswadi mara le nna le bona ke a ba thuša ka tšhelete tša bona le bona ba swantse gore le bona ba se ka no lebelela gore ba hufa ke tšhelete tša bona o swantse o ba balela ditaelo ngwana wo o bolela ka taba a noga e kgolo ye e leng gore le ile la le ka go itšhuma go a diagala go diageletseng ka gore ke no kwiša re mohlomong yena ga e tlhalose bokaone ka rebe e sa le ngwana ka mokgwa bolelang ka gona go diagetseng ka noga eo jale a bona go le motho gore o tlo kgone go thušega le badimo ba go thuša felo o bolela nnete a se ka no re e kgologolo aowa o e beile kaka be no ba engwe e kanyana jale ge ntše re go ja mollo a ke re mollo le go a tima go ne le mašaša re tšhuma mašaša gore re kgone e bona kere jale ge ba e bona e fetša ebile e re timeletse be ile e kanyane nnyane be le itšhuma le sa e bolaya be re labe motlhagase o ile a tšhaba okay ra tšea mašaša ra tšhuma gore re kgone e bona ya fetša e re timeletse yeo ye kgologolo yena e bolelang ya maaka eo e iše ka mo ne ke sa le ngwana mara ke e bone ne ile e kgolo ye ntsho nogela ke ile ka re ke sa ne le ngwana bobedi ke ile ka tswa ge ke tswa nogela ke ile ka e bona gape mara ke e bona mo tseleng e le e kgolo ye ntsho ka nako ye o e bona ebile o re e tšutlile moya ya be ya tšhabiša le motlagase e be e le wena le mama le ne le nna le mama le ngwanyana gae Georgine sorry nko tliše tshwarelo bagešo wa ebile o ka re o gona mara no gona le kgolo a nkere mama ne ditše mo ntong ele mo mmotong mogakolo mongwe ile a re ka tšotse emampele re foune mmo kgaitšedi ke a go dumediša Motse Community Radio pitšeng tše kgolo thobela rona ra lena ebile ke kgahla ke gore o founne mo o theeleditše ge go ngangišanwa ka noga ye kgolo le ye nnyane tiragalo ye ya noga o a e tseba noga gona e beile ka kang be le bona o ka re keng a o kwagale gabotse be le bona o ka re ke dilo tše di tswang kae wena bo bona o ka re ke dilo tše di tswang ka gare ga casete casete la galela ya tape yela okay nke re mo founeleng ka ye nngwe founu re kgoneng go mo kwa gabotse re kgoneng go mo kwa gabotse magagesho kgaitšedi go ne medungwane mengwe mo gae bosana le ya nkwa
o re taba ye ya noga le be le bona o ka re keng be re bona ka re ke dilo tse di tswang ka mogara kasete yela ya kgale e nnyane e napile ngwana ga yo monnyane wa moshimanyana be solo monnyane a ra wa nte ke noga ka gore jwale o ba khapha mogekolo mongwe wa bona re a tjwa le yena aowa mama se fete molao mama o fetile ga se tsere go fetele re bone re mšhana molana pele wa e bona ga e bona molana pele šile e ema khoneng ge e ema khoneng e be e le nnyana kere ge e ema khoneng mola ebile re a tshoga re emamabone mama ga a tšhika mola mokgekolola wa sepele re a tšhika ka moka re a kgotsa re sa kgotsa ke ntšhe black ka mokamo ge re sa kgotsa mola pele mama wa re sa re a kgotsa motlhaga se wa tšhaba awa mama go tla mollo re ne parafina a tšhela parafine mola mašašeng gwa tuka re sa re gwa tuka sa ile gore o nyaka dilo nogela ya tlala setupu se tlala mo go ne setuptswana ya tara mologa e tlala mola re sa re yo bona e godile ke ka e re tšhogile ya re time ye timelela emapele ge le bona e be e le e nnyane mara ge nako e no bentše e ya le lebeletše noga ela e ya kukumoga go kukumoga ga yona ya ba e kakang ya ba ekwa okay go ra gore mohlomongwe go ka be go diagala gore ka nako ela e šetše e kukumogile mama ga e bona o e bone e sa lekana le ntwela ya take ka mo alright tše ke taba tša kgale a re tseneng go taba tše di riegang ka gae ga joa le kgaetšedi yaka thušo ye o bonang gore ba ka gae ba e hloka o bona ba hloka thušo e jwang ka gore ya noga wa e hlatsela gore ebile gona ne ebile e kgolo o bona ba hloka thušo wa mohuta mang kgaetšedi le sa le gona yelo kgaetšedi ya ka dula stele ka mo weng ke re kgone go kwana le wena yelo go ne le mašata mowe a e leng gore ga a bosana mo ditsebeng tša rena kgaetšedi yaka a go no mongwe bula lebati mo e wa le bula man okay ke ra re shapo go njwa lena nke dilo ka moka ga tsona di dule stele mo leng okay nke dilo ka moka di dule stele wena go kwagala gore ka morago ga gore go bonagale mokgopa wa phoofolo ye e rileng ke moka wena o ne mathata a go tšwa maboya dimpia ka ditsebeng ebile go na le medumonyane mengwe ka mo ditsebeng ka mo o ka re batho ba opela o ka re go dia jwa o ka re tlhalosetša ga nnyane ka taba yewe tabe ya maboya ka 20 ko re yegile ka 2011 or 20 man ya so mama re yena o di kwile tso boshigo a kere ka re ba re bona mogopong so ga re bona mogopong ba o yepetseng yena a fetsa a bolela rape mogopong nna ke o kwile boshigo ka mogwebo go riega ka gona wa re tlhalosetša mara nte ntlabileng ke ga tea mogopong kwe a ile o tlhomela gona ka mojarateng ka magae mogopa o ga le re o be o le metse gante o bo le metse o bontšha gore ba setse o kore o kolobile o bontšha gore nto o ka re ba e tlhabile banape ba e epela gona mo gaufi le lefestele e napile wa kgona go swa mogopa o a ke tsebe gore o swele bang kare o ne o tserana o latlhela kua meleteng o kgoneng e napile wena wa itemogela eng ka moraga fawe nna ka 2015 be ke bola ke loto so gae be ke sa dule gae ka fihla gae ka rera mama ka re mama ke gopeleng ke re o bona motho ke
ke nyokola motho nko ko te check a bona aowa mama nkapa ebile a nkapa mola o thoma makala gore wa o nyoko ya motho nkara aowa ke bola ke loto e ya tsebe ke sotso ke lemoga ga ke fitlha kua ba bolela ntho go lengwe motho a mpotsang dilo o re yena wa di tsebe wa bona di tseba ke mang ke mama o re yena wa di tseba la pele ba mmotsa gore gape wena ba go fakile moleko ba mpotsa gore ba mphakile moleko wa mpia okay jale ke thomo makala mpia bole ke gopola mola gore kana ga e ba ikirile ra kry-a mokgoba so wa go ile wa feta ebile senke ke e tseela tlhogong ya maboya ka tsebeng o ile ditse fitlha gae ke re ke angwayo ke a tengwaya ka mo tsebeng ke letsa o sake ke re gape bona ke re ke dindilo tse tshweu o ka re selo se se bodileng ka mogare ga tsebe ke ntšha metlhe ke tlhotlhelela ke tsebe ke a ko gore ga botse ka mo tsebeng go ne nte nyakang gotswa ke ntšha ke maboya gape bone ke maboyale ba mpotseng kwa mothong ola pele ke botsa mama ke re mama gape tabe ba le nna e thomo mmakatse bele ke thomo ka re ke tšea serious bona re ke tswang aowa mama e senka e tšeela serious ebile senka ebile a sa tla mpotsiša gape ebile senka a lebelela nkane o re mama ga senke a e tšea serious mola mama a re o go tsamaišitše kae wena ka bo wena wa no boela makgweng wa gana go pheta ditaelo e seng ka tsamaiša felo nna ke tetletse gae ka bonna ka tla gae ka re ke a motho emapele le mo bekile be ke shota kgaitsedi ya ka emapele ge wena o itla o botsa mama gore o ya mothong ke ka nako le o bolaya ke loto a kere jwale ka moraga gore o itemogele gore go na le selo ka motsebeng o ka re se bodile ebile o ka re senya ka go tswa gomme ge o tsentšha monwana o tswa le maboya a dimpya o ile mothong o ne le mang go nyaka thuso mabapi le taba ya maboya ke ile le mama mara a senka re wa nkisa ke nna ke ile nkaya ka re ke nyoko ya ga botse ke bolaya ke loto ko tseba gore ga botse o kry-a aowa kgaitsedi ya ka ntheletše o teikwe a kere o tlile gae o bolaya ke loto wa botsa mama wa re a reye mothong ge le ntheeletše kgaitsedi yaka ge le fitla kua mothong ba go botsa ditaba tše di rileng tše e leng gore mama o ile wa di tseba ebile ba boa ba go botsa gore ba go bethile ka moleko wa mpya a ke re o boletše jwalo jwale ke botša gore ka moraga gore o tsebe gore ba go bethile ka moleko wa mpya wa se itše serious tabe up until o tlo bona o etswa maboya ka mo tsebeng wena jwale ke botšiša gore since o thomile go tswa maboya ka mo tsebeng ebile o a bona o ile mothong ga kae le mang o nyaka thuso ya moleko wa mpya awa mo ke ile ke nnoši mama sentsha ya le nna mogate ke ile nkarang khape o ka moleko wo wa maboya a mpya mama ga senke a no ema le wena la ya felo awa se ka no ema le nna ene mehle ke a mmotsa ka ra tsabe ya ka gore ga ke dutse le shateng e sharp mara nka no bula ke nnoši gore ya duma go gore o ka re go bolela something go a duma ka motsebeng prof Mothušu kgaitsedi yaka wa motshepa mamago a be ke motshepa go njala aowa ge le sa tshepe mamago le nagana gore a ka ba dira eng gore ka dilo tse di riagalang kae ge re ramotsa a di gana ke bona o kare ba mo fahla ore go riaga nto ngwe le ngwe ena kare o no phela re yena wa e tseba nna a ke sa kwešiša ka yena kgosa ga re sa motshepa ke rela gore le tshoga gore mama a ka ba tsoga le tshoga gore mama a ka ba a sepela le batho ba ba seng gabotse ke nyaka go tswa le nyaka thuso ejo nna ke nore o sepela le batho ba ba seng gabotse ba ka ba mmerekiša ena a sa tepone alright kgaitsedi ya go emiša letsogo ka mo wena o ke bona o emišitše letsogo mang nna ne ke tsamaya ke dilo mo sefatlhegong ka morago la gore nna ke tsamaya ke dilo mo sefatlhegong di ntsamaya le mo mmeleng ke robetse so
e ke ntse ke robetse ke fele ke phetha ditelo ke re gane wa ke tsamaya ke selo ke tephofora o ka re ke tanya ke malepo ke tephofora le ena ngwanyana gae o complaina ka yona tabe ya gore o tsamaya ke dilo mo sefatlhego so a tla bolela re mara ntho o ka re ke sekgetho so ka motse ka re le nna ntho e fele ntiragalla so di eme gone jwale di ne nako gore mo mosegareng di ka ntsamaya ga tee ore di ka ntsamaya mosegare ka moka malome ka kapa wa tseba ke nyaka gore ke kwešiše taba ya bosesi gore ke tle ke kgone go tseba re bosesi ke ba thuša jwang potšišo ya kaši a se etelele no ba nnyane ga botsana kgaetšedi tšaka o mama le tšhoga gore a ka be a se leka goba le tšhoga gore o sepela le batho ba go se leka na nna ke nagana gore ba ka ba mmerekiša sa tepone le thomile go bona neng gore mama a ka ba berekišiwa nna ke thomile mmona ka ge ke mmona ke molora ke bona a tšea thini a e bea mo monyako wa ka le ga a tlo mpotsa gore tšatši le leng ge ba tlo mo kokotela mo ba mo kokotelang a re ga nna e segale re tlo nyala ke mo ke thomileng gore aowa nka se re ke le ngwana ga ga tla mpotsa mantšwa mogoto mapele a reng a re ga nna e segale re tlo nyalwa o ra wena o botsa wena o ra yena a re o tlo nyala o ra yena wa mpotsa o re nna e segale re tlo nyalwa tšatši la ntshe nna a etswa mo kitchen mo lebating la kitchen a etswa ka motang room a tsena mo lebating la kitchen a ile tswelela ka e le ge go be go diragala eng a wa nna ke tsebe gore go diragalang go be go ne le mang tšatši le ne ke nnoši le bana ba ka ba bannyane ga botse dipolelo tša mama di ya go tlaba nna di a ntlaba bale le gongwe ba leshu o re yena ga senkate ke mo ke makalang gona moo kgaitšedi ya ka mo mogaleng ke dipolelo tše dife tše e leng gore di na le go go makatša tše mama a nago le go di bolela go se se ya go kapa go wena ke tše ntši cause o kgone gore rena re tlo no swana le yena ka re mo kgomo ya pelega mo tlhako ya pelega tileng ya morago tlo no gata bjale mo ke sa tseng gore o ra goreng gona mo ga šala re botsa gona so ye nngwe ntle le yewe ye nngwe no ke ra a re tsenelela ka mantšu a re botsa gore rena re ka no ikgogomoša ra ria mara se sa re tlo no swana le yena ekwa ga šala a le botsa so le ba le mo dirile eng lena ka re ka re maybe ra mmotsa selo mama ke motho le gore be re mo nyakela stele re mama re go nyaketse stele o nyaka stele ka re gonjale o ka mo kgwene o gare bonnoši ka molapeng le go ka one o nyaka stele ka re ka maase ga borena and dilo tse re di bonang ka mo wena re botsa ka ge ka mo go ne banna so a re go nyakela stele nna ngwana ntetelang le yena re ile ra reka stele seo so mama senka ya go bona mo go segolere o no fela dutse ka mola mara rena re ka mo gagago yena o ikela mai a ikelang ge o re o ikela kwa ikelang o rakae a ke go njala a dule gae okay le go tloga gala a sa dule gae mama alright a go ne molato mama wena bana ba wa ba tshepa nna ke a ba tshepa tša boloi tsona a ke ba naganele tšeo dilo tša mohutong ke a ba tshepa nnete ba babedi ba bannyana ba a ba swane le bašimanyana ba ne le bothata ba mohuta mang kore a go ne nto e leng gore go e bolela ba go kwešiša go swana le gona jwale ge ke bona gore bo a buta ka ba jwang kore ka ba le bona ka re bothata bo boleng ka molapeng nna ke sale ke no tloga ke bo kry-a ke gola ke bo kry-a bole ka molapeng jwale nna bothata ba eng mama kore bothata ba malwetši ka molapeng le bo malomage ba ba leng ga botse ba sa hlokomeleng ka molapeng ka ba botsa ka re lena bana baka le bana ba buta ka ke re bona ba ne mme a ba ne tate ke mma go bona rena re tepopeng re be ngateteng dilo tse di leng ka mo tse di nyakegang re tepopeng re kgone go thuša lapa le lako kwa lena gore le bale ba bagolo bale ba tle ba sokologe rena re ye nto ngwe le ngwe ka mo re se ka tlho re sa ba lebeletše ena wa bolelang gore nna a di ame rena gape ka mo nna a se ga borena ka mo ga bolela le wena o ri a so ya ke gore ke bolela nto e leng gore le baagišane ba ka ba e tseba le gona jwale ge re bolela so ba re thaeditše wa go topa ga bolela le wena a ke tsebe gore nka palela ke bana ba ka ba babedi le bannyana ba babedi ka kwana le bašimanyana ene lapa la buta ka leswere ke nna jwale le ge e le gore ba mpitša ba re tla gona jwale bothata bo gona ke kgono ya ba le mathateng ka ba lokišetša ka molomo e seng ka tšhelete jwale mama nke re fete mo o motswadi ya bana ba kheakere ke nyaka go go bontšha se sengwe bana ba ke ba gago ke baka
and then mantšu a ba reng o ne le go ntšha ka molomo wa gago a kotsi le ge o ka tlho o kwatile ga kakang ga se mantšu a o ka ntšhang o botša bana ba gago ka baka la gore go sasa ka nnete ge e ka ba le kgale ba tlo itshokolla jwale ge ba sokola ka nnete bona ga ba sa tšea gore ke bophelo re a sokola jwale ka batho ba bangwe ba tepotša gore ba sokodiša ke polelo tša gago tše wena o di bolelago nna bana ba babedi ba mpalela ba ne le gore ba re bašimanyana ba le ke bomama Spain mošimanyana a leng toropong gona jale o rate gore ge ke complaina mo go wena ke re gape nna ba mpha problem eso a re wa ba lema o kry-e le gore wa mpotša ke mošimanyana a re wa ba lema ge ke llela mo go wena wa ba lema o kry-e le gore ke mmotša ka tšhelete gore nna tšheletane ke e swarang ke 350 ge ke e lata ke tseba gore ke a e lata mara ke tlo ithekela seo go šetse go tlile di-complain thata ena why o sa kgone o ithekela selo ge o e lata a kere ba go tla go botša gore a go neng ke kgopela gore ke bana ba ka banya kokera ke kgopela gore a go neng ka lapeng ke aya ena o no go lokile mama ene be a graduate ngwana ga maloba ngwana gage ke mo file 500 ranta a sa nka e buša le go no sa nyaka o moadimile aowa ke rekela ngwana a le toropong ene ngwana o nna le ga motšea mo a mpotša gore ngwana o toropong le gona bjale ke tlo alafiša motho jwang a le Boksburg nna ke le mokgobokwane ke sa bereke mama nna tse dintše ba nkgatelela mara ke ba bagolo polelo wa ka wa tseba re godimo ga mama godimo ga mantšu a o ne mantšu ao ba tethomela nna ebile ge ke le motswadi ya bona mohlomong ke ntšha mantšu go kaone a bona e leng bana a le boima nkebeng ke botša ke bašimanyana bale o bane le go botša mantšu a bohloko le wena ke na bašimanyana ba babedi mara ba ke nyaka re bolele ka ba bona ba babedi ba mpotša mantšu a bohloko thata a go swana le ya mafe mama a ke re o kry-e ke no bolela le bona mohlomong ke go swantse re rie taba ka mo ba re go ne banna ka mo ke ba re mara jwale ke ona a bohloko ona o mama ba kgone mpotša kore wa tseba re ke nyaka mantšu a e leng gore ba kgona go go botša ona a be a go dule pelong a bohloko ka mokgwa o bolelang awa e no ba mantšu a mantši mane kore go o le o motee o swere lapa lela ke o motee ka moga ke le swere mama wena ba taba tše ntši a ke gane mamane nke wa bona le go o ka re fa mabedi kapa le le one ka gore go o no re ke ya mantši o sa a kere wa kwa bona re ya ba botiša ba re botša gore wena o reng wa tseba keng nna gona bjale ka mo lalapeng kore ga ka belegola gore ke be le ntwa mohlomong ke ria kore ke go tšele batho ba banna ka mo lalapeng ba go hloka tshele kore ba nthobiša ka taba tša bona tša maaka wa tsere mama ke gona bele le dilo tše bona ba di bolelang fore bo maloma bona a kere ba bolela mara nna ka lapeng la gešo a ka tloela tshele le maaka ene a ka tloela gore gona bjale ge ke dula le bona ke tlo ke re mohlomong ge motho a boletše metlae ke tšee tabela ke e bee ka mogare ga pelo nna ke tsebe ke elwa le motho ka o tše wena o neng le go di bolela go bona wena o di tšea jwale ka metlae gore a wa le ke swara metlae le bona ke sega le bona mara ke tsebe gore bona ba ne le mantšu ka mo le dikgopi le gore bona ge ba kopana le mathata le go itaola ga bona ba itaola wa Johannesburg o ya ka ya ke go botšiša o tšea ngwana o iša ka monna ke go botšiša mara wena o ntlogela ka molapeng ka mo ke rianto nngwe le nngwe ene bona ke bana wa nna ba buta ka ba sa bone gore ke ne probleme ka molagare ga lapa le bo mogadi ba ka ke bona ka molagare ga lapa le bona ke bona ba ne ke nagana gore mama bohloko ba bokweleng ke nagana gore o sa kwišitše o ile a tlhokofalela ke bana ba baifo ba bašimanyana ke nagana gore ke bohloko bo le ga moko le ga bolela ga fetse go bolela o kwatile o tlhokofaletše ke bašimanyana ba bane latelang morago ga banyana le bašimanyana ba baifo o fela pelo le ga gontšwale ngwanyana gae o ile a mo thuša le nna ke ile ka bona gore o ile a mo thuša ngwanyana gae o ile a omanya mama ka bolwetse ba gage bo boitseng a morela re mama tsamaya tleliniking o tshwane le ba bangwe basadi o kgone go phaka dipilisi ka gore o tlo bajo o tlo ka ke mang mama a rogana le ngwanyana gae ba fetse ba topa mapaka ba omanyana o a gae a tšhaba ngwanyana gae a tšhaba mama ga mošimanyana gae a fitlha mama a re nna ke re o se re ke bolwetse bo boitseng nna ke a moroga ka founela o ka motse ka re wena mokete kganeng why o bolela le mama a bua a re nna ke moretše kare e se nna na ande nna a senke ke bolela ka bolwetse ba mama bo boletse ko wena o mokaeta ka mokgwa mokaetang ka gona nna go ya nneteng tšeo ditshele tšeo tša mengwage o bona ba e tsebang kore nna a ke mo go bona a ke mowe ene a ke sa tseba sele dilo tše ba mpotšang tšone a ke di tsebe ka gore nna a ke mo tsheleng kore gona bjale bona ka tshele bona ba e bolelang kore ba nontlaba
ke re nna go thoma ka bana ba ka ba bashimanyana ba babedi le bo abuta ka le bo mogadi baka a ke ne ntwa go bona a ke ne ntwa ene lapa la gesho ke le hlokometse a se gore ke fetsa 2 days ke sa e ka bua gare ga lapa okay Nna dilo tše a ke di tsebe. marna re gopela le khomoleng ga nnyane ga itsedi ka mo mogaleng ke kwa o ka rona le polelo mama ga pula re botsa re ka kua lapeng la gabo o no phela a re botsa ka lapeng la gabo ga nna ga borena o tlo go nyakane ona ena a dutse mo a dutseng ka kua nna lapeng le la gabo a re robale number 1 a re robale le ena wa di tsebe nna re nyaka thuso mo tsa gore mang a ba le tshele le ba buta le boeng a tse wana a di re nyake tseo go sa robale ya batho mama go ne putsišošeng ga sa robala e kae a e bathonganya ke thuso ke ba buditse mama. ka re go sa robale o sa kry bophelo le mosadi o kgone o swara tšhelete ya kua go bokakapa ba go thuša re ba ka ntle ba kgona mama ba naga tša ka ntle ba mama kgona mama nkateletša ka mama matšomosi mama nke o bolele o gomole and then o gape a ke bolele bereke a re gane mama tele mama ke bona ba mama swantse go thuša nna mama ba swara tšhelete mama, nna a sware selo mama a ke laole selo mama ka molagare mama re gopela gore o theletša se meeting wa family a kere mo re nyaka go thuša wena re nyaka go thuša bana ba re nyaka go thuša lapa la geno a ka maaka jale maaka a go ne le putsišo mo e re ge bana ba ba bolela le wena ka dinako tsotlhe wena o dula o ba botsa ka lapa la geno ba re na ga bo bona ba tlo ba le ga bo bona neng ke putsišo šio o bona ba kgona go mpha molao mara nna ke ba botse gore ba ya kae ba tswa kae a kere ga ke ba le nna ke re ke bolela le bona ba nya go nthaetša nna ke fata wa ka motse o e leng gore ba tlile ba kgopela ba kokota gae ba bolela ba re kua ga go dule motho ke sa itirela wa ka motse ene ka mo ke leng ke sa loga manwa gore ba monno a kgone o fetša le bona ba nthaetše ba re ba ikela mo ba ikelang ge ke bolela a ke bolele selo ba re o reng wa e bona wa tseba re ke rata gore mama ke rata gore ge o fetola selo o se fetole ke bana ba ka ba nyaka ka ga bobona mama theeletša a re kore wa tse re ke nyakang o bolele o fetse o gomole and then ba kgone go bolela bana ba and then re kgone go bona rena re bereka re ya kae wena o lebeletše go te phatela motse ke a te phatela bana ba ga go šiba ke bana ba ga go ba sa dula ka ga geno mo o te phatelang gona ke yo ba ga bo bona go ba bona ba ka tsogile ba bile le ga bona ke fata ga bo bona wa kwa kgaitsedi ene ngwana eno dula ile ngwana a bolela le motswadi wa kwa kgaitsedi aka kgaitsedi mogaleng go go theditše ebile o nkwaletse molomo ba re ga bolena ke gona ko yena a le fatelang gona gore le be le legae ka ge rena be re monyaketse setana gona re yena a senyaka o fata gona moo a ke re o nyetswe na aowa mama ga a nyala o tshwaba le botsa nnete mama ga a nyala ba tlile ba kokota ga a nyala ke motho ba tlile ba kokota ga go a tla ragadi ga go a tla malome ba tlile ba kokota and then di-family ga senke di dula fase tša dumelelana go a ke re ka nako ngwe kgaitsedi aka e mapele le wena o ka re o wabetse mama ge go e ba le dipolelo tša magadi go a bolelwa and then motho a ntšha bonnyane bo a boswereng ka nako ngwe o tla kwa ba re kgopela le bana godimo ga se monna sentše jwale ke botša gore ka nako ye mama ba mo kgopela go bile le polelo ya gore di-family di kopane di bolele di lokolle mama gore a ye bogadi aowa ba tlile ba kgopela ba re be ba tlile o tseba be ba tlile o tseba ka lapeng ba tabo okay and then mama a ya jwang bogadi di-family di sa bole ba sa ntse a rula moo ge ba e tla go kokota ba ntša tša dula kowe okay prof ka gore mmago lena o nyetswe lena a la nyaka go tsamaya le yena go ya kowe e senke ba re kgopela re ka bana batho ba le ba ile ge ba etla go nyala ba re nyaka ngwetši nnošiseng le bana ba gage ebile mo senke ba bolela eo ya gore ne ba tlile go kokota ba tlo tseba ka lapeng a ke le botšeng koko le bana ba koko
ye le riang le bulela manna ba gore a tsene ka gare ga lapa la ga bolena ntwa ka gare ga lapa e tliša madimabe matshwenyego modibu godimo ga bana e thuba manyalo senya mebereko e a boa e bulela baloi le tsenetše ke baloi ka gare ga lapa la ga bolena ene koko bana ba ga ba go tshepe ene gore ba seke ba go tshepa sorry go nyakega gore kokong ko phethe ditaelo bana ba ga go balla ka wena le wena o lla ka bona jwale gore a re lena le le ba bararo le swanetše le phethe ditaelo ka lebaka la gore le tshwenya ba bangwe bana ba e leng gore ga ba gona ka gare ga tabatše lebaka la gore bana ba koko ge wena o ya go dula mo o dutšeng o ba tlogele morago ke eng aowa ba tloga a buta ka o tloga fetotše a re ge le tlo o boa gape ba kgopetse bana ba re ge le tlo o boa ke gona re tlong go dumela ka bana ka gore ge re ka lefa bana ka moka a le tlo go fetse re le neela mosadi o gore a tswa a dutše ka gore monno o dula a nnoši kua go ne motho ka molapeng mara ge le tlo o boa gape ke gona re tlong go dumelelana le bana wena o dumela go tlogela bana ba gago morago wa sepela o nnoši nna mo ke dulang a sekgole re kgausi le kgausi re bonana metlhele ke kgausi mama a ke dumele go ba tlogela ee a ke dumele go ba tlogela e no ba ile gore ba ile ba re ba kgopela bana ba re aowa le tlo diega tšatši le le boang ke nako re tlong go le neela bana ande ngwennyano ge ntse ba bolela ka mokgobe a se gona ke re mo ditabeng le nna be ke se gona be ke sa bolele le bona ba mpoditše morago gore re ganne ka bana wena ka gore ka molalapeng a go motho ke mokgalabi wa gago fela o ka nne wa bana ba ba dule kang ande re bonana metlhele nna le o re dula ka moka ka re a re dule kgole le kgole jwale ke kwa sesi mo a re o nyaka stene sa gabo sa gabo bjang se sa nyake ke mošimanyana ka gore nna le mošimanyane re boletše ka stene se kare ka gore le ba babedi wena tšea stene se segolo se mokgalabi wa ka kane ke yena nnoši o monnyane o re tlo dula ka mo gomme wena o tswele pele ka stene se re fele o fele o sebia gannyane then ga bo ba ke kae ke ka mo ka mokgalabi ke tlo dula le mošimanyane wena ka mo le ee ka mo ke leng ke tlo dula le mošimanyane o monnyane gomme sela ba beng ba senya ka mathomo ga ba ntšha le selo se bereka ke mošimanyane ke sa gage o mogolo a ba ntšha le ge e ka ba sente ebile a ba epe toilete ebile a ba foroma stene mošimanyane re a kwana ke yena a seriang ra bolela gore nna le o monnyane re tlo dula ka mo ka gore mogalabi wa ka ko mo teng kgaetsedi ka o emisitše letsogo mo re kgopela lefeng o microphone re na le bothata kua gae ka ma 25 mehle ke ile ka bolaya le ngwanyana gae re kwa mo godimo ga masenke gore ku mehle ge dikgomo di feta go ne dilo gore ku mo godimo ga masenke mehle ga gona tšatši la ga botse kgaetsedi ke a timela le bolela ka gae mama le yena o ka gae o re mo go ne mogalabe ka gae bona wa tse re go diragalang prof a ba dule pleke e one batho mama ke sa tlhalosa mama e manyana batho bake ba dula ka ga bomma go bona ga bomme o and then mme o dula gona mo wa reng batho ba tlile ba kokota ba kgopela yena and then ba re ba tletle ba re ge ba feditše go munyala then ya ba gona bana ba iya jwale ke mo go dulang mme o dula bogadi ba dula ga bomme o a ba dule pleke e one ba dula it's a one village but different homes ke go kwele ke nyaka go kwešiša mo malome ka kapa ke re malapa ke a mabedi ba dutše ga bomma go bona mme o dutše mo a dutšeng o re a se gole bana ba re mme ga ba mo kgopela mme o re ba nkgopetše ba re ke tle ke tlogele bana e le ba ka gae jwale mo go ne go loišana mo ene mo go neng go loišana go nyakega ngaka ene ngaka shi ntho le e dirang a e tlo fela ga botse lapa la ga bomme phejane ya geno mo ba soganeng ka yona koko ke bona re ba latelana ba jwa mogopolo e le ba babedi re ya go alafa bo malome lena le leng ga botse modimo a le šireleditšeng gore ba loileng bo malome ba palle ko go le loya le ya go bereka motsola le dulang ka go ona
mme re ya go hlapiša le bana ba gago re ya go tloša seo batho ba go dirišang sona se se go sa nnete ebile re hlapiša le bana ba gago gore le wena gore go ba lebelela o ba bone ka leitlho la nnete lešata le le leng gona le ne le mokgwa lešata le bitša lehu ka gae bana ba gago ba nyaka go ba le tšwelopele ga ba tlo ba le yona dilo di hlakahlakana gonjwa le wena o malapeng ga batho ge ba ka re ba nyalwa bo nyallwa kae awa eo ke ke feleng ke bolela le mogala jwa ka kere di a o fetse ka gore ge ba ka re o mote wa nyala tlo ba sekobo ka re go tlo go sa gore a nyalle ene ye nngwe gape ye wena o felang o e bolela le mogalabe potšišo ke gore lena le nyaka go ya mo mama ile a kwa gale mopapa tla o thuše a botila ke ka mo ke gopelo bolela re a fetole pele a fetša go fetola o tla tšwela pele rena re ka se kgone o ya ka gore re šetse re le ba bagolo a re lekane le la sepona kua gae that is why re šetse ka kua le bo malome ka kua gae because of a go nente rena re e boneng e le kaone ka gore le nna ka bonna batho ba motho ke sa papa ngwane o mpoditše a re ko go kry-e o na le motho ke tlo go ritela kgane jwale ye e tsena jwang kgaetšedi ya ka mo ke ra gore ke bolelela saeteng ya gage saeteng ya mang a ke rena fela e tla kua gae a e lwa le nna yena papa ngwanoke that is why ke bolela ke rena re nyako dula ka kua gae mara wa tseba kgaetšedi ya ka taba gago le papa go ngwana e ne go fele mmakatša o tshepišwa dibolao o kitimišwa ka dikoloi gape yeo kgaetšedi ke molato nto eo gontse le ba re batle go ritela wena o kgomotse o sa botse mama gore mogala bole re wa go nritela ke mmoditše mama wena o reng ge ba re ngwana gago bo mo ritela ke a tseba mara ye nna ye yona a ke e tsebe ene nna se ba se bona mo go nna ke kore nna mo go bona ke ne le lerato a ke ba belaele selo re bolela ka re ngwana ba tlo mo ritela a ke e tsebe yeo ga mputša yone o re go boditše gore ba tlo mo ritela o duletšeng a sa phethe ditaelo e kwa ba re ba ritela ka gore ga a hloke tšhelete gape ge ba re batlo go ritela o swantse gore o emelele o phethe ditaelo a kere ge ke re a phethe ditaelo nna le ngwane o mollo o mongane bothata le bana ba butaka ke a emelela ke tswa le bona gore aowa e rie mothong o bone bothata jwa gago le bona ba tswa wa nna ba ntshepa ke le ragadi ya bona ene ba sene mma go bona ba sene tata go bona ba ka ba sa ntshepe koko ge monna re o tlo go ritela o ne se o mo tshepišitšeng sona ene o ne bošaedi bo o mo šaeditšeng ka bona ene monna o lwala mosadi wo a mo direlang a gone molao wa lefase le o dumelang gore monna a tshepiše mosadi re o tla mo ritela gone tše dingwe di nyaka bongaka moremi ge ile tše dingwe tsona di nyaka ba molao ge le bona o ka re relationship ya lena e fihlile mo e leng gore bale re išana matsogo re ya go bolela le ba molao ba tla re biletša di-counseling ba re galema gobana ga gone ngwana goba a ke tlo dumela gore motho a bethe ngwanaka a ke tlo dumela gore ngwanaka a ritele ene yeo koko e no ba polelwa bošaedi ge le e bolela gore ba ne tšhelete ba phethe ditaelo no a se lebaka la gore a phethe ditaelo ka lebaka la re wa betho se se santse a re botse gore o bethelwang se se o bethelwa eng nna motho ke dulang le ena ke ile ka re before ke dula le ene ke dula le o mongwe o le ena ko gore o ke dula papa ngwane o nna moletse go motho le ena a be a ilwa le nna a nyoko ntira tšang tsona so o gore a re o tlo nritela o dula ka swaraganyane gona mo papa go ngwane o tswa go go lwela ntwa a itia o beng a go itia mara a se nka meiša matsogo a se nke ba išana matsogo o nna beng a ntšhetše morago a nyako ntira tšang tsona ne ke šetse ke tlogelane le ena a ne le bannyana ba gage a dula le ba ba dula le ena jalo wa mmona gore wo o tswa go lwantwa ya retšeng ko wena a bontšha gore wa go rata go ntšha ka gare ga le ena o ne le batho ba gage le no ge re ka ya gagage ro mo kry-a a ne le batho ba gage wena o ratana wa o re ga gage ga gage o dula ka ga gage le mang nna ke mo kry-ile a dula ka ga gage ka nannoši mosadi ya gage o kae mosadi ya gage o ile a tlhokofala eba so wena o tsene ka lapeng la mosadi wa tlhokofetseng nna a sa monyala okay wa tseba prof
lapa le le ka gare ga mathata a mantši thata ene ke nyako e bea gabotse ge ke theeleditše taba batho ba go tloga mathomo dikgaitšeditše tša rena ke batho ba go se dule ka gae ke batho ba di hamba boa kore ga ke le lesogana o ya lesoganeng wa boa wa ya wa boa ene ke kgopela tshwarelo on this ne bophelo bo bana ba bophelang ke nagana gore ke bophelo bo bophetšeng kapa bo mama bo phelang so is either ka mo gare ga bona ka moka go ka no be go ne le bothata bo borileng ene go ne le ntwe e leng gore mohlomongwe ya baraga a ke tsebe because if o theeleditše kgaetšedi ya rena ga ba le mo mogaleng o boletše gore before batho ba mo mmanyetšong gona even before ba etla go kokota mama ba šetše a dula kowe batho ba ge ba etla go kokota ba etla ka ona makanawe ba tla go kokota mama a šetše a tšwele ka gagabo a dula kowe ke ka mokgwa wa e boletšeng so o ka kgona go bona gore go na le problem man go na le bothata mo okay re go theeleditše ke nana mama la usaka ba ne enka tša bona tše tša gore re tile mo be ke sa tsebe gore ba ka nna o a usaka ka ntšha ditaba tša gage tša gore yena o dira so le mama ba dira so ke no nagana re ba swana bona ga o le babedi ba nyaka counseling le babedi ya ne o ka re ke dumelana le yena wena sesi ga botse o kompotše mo go o lebeletše sesi why monno mollo mo le yena a dula le yena mmetha go mammetha a sa dira selo gape banna wa tseba ge motho a nyaka thušo o swanetše a bolele nnete gore nna ke bethilwe mare ke bethetse gore monno o le o nkreile ke ne le simon ore o nkreile ke ne le moremi ka kgoneng o nyana ga nkare ke dula le motho ka re go tlogelana le yena ka be ke se ebile a ka fetša lekgwedi ke ile go mo ebile ke selo ke fola ke no bona motho na le ya tše dinki ke timele go mong a se yona eo ke nyaka bana ba tla go ba nyaka counseling wa bona ye kgaitšedi o e bolelang o tla ka taba bjale o tla ka taba ya go kwagala mama why wena ge o fetša go ahlogana le o mongwe go sa fetše kgwedi ebile o šetše o le go mongwe motho nna motho ke beng ke dula lena gore ke nyaka gore o phurologe phošo ke phošo le tlile lenanegong le nyaka thušo nanego le le thietša ke batho ba e leng gore dikgopolo tša bona di tloga di bulegile kua gae ntate moremi nna ga se nna motho a go dula le batho ba babedi ka nako one motho ke tlogelaneng le ena na a dula le banyana ba gage a tsamaya dithabeng wa kwešiša ko ra re gane ka mo tlogela a gone ntho a nkreileng ke e dira e wrong a e gone le yena papa ngwana a gone ntho e wrong ya then vale wo tsene jwang a ba šitše a ne ke mo tlogetse o mo tlogetse o ne nako ke mo tlogetse ka gone ne ke ne le ngwaga a ntšhetše morago a fela a feta kgaitšedi mogaleng aowa a ke rena a usaka ke a mo tseba a dumelle thušo ba mo thuša a re ke reile phošo a dumelle thušo ba tlo mo thuša o tlo o fola mo pelong wena o mo tseba buang kgaitšedi kudu ga re tla mo gona go tabatše tša marato ke bolela so ke re bane o nyaka thušo ke se ke mo tseba ke ra re go dula le motho dula ka no fetša 2 years o sene le motho dula go ne bothata mara go ka no re a wa se wa fetša ngwaga mara o šetše o bone o mongwe ka pela o rara wa fola wena go ya ka wena go lebeletše kgaitšedi o kgaitšedi ba mmethela maaka go ba nnete nka siamele gore ba mmethela maaka kare ga ke tsebe taba tša bona gore ba kwane jwang mara go karolo kare ga relationship dula o tswa ka go nngwe dula o fole o se ka kena ka nngwe o ne enka mo go kgaitšedi yaka thušo re tlo go thuša nna re tlo mo thuša ga re ne molato mara fela thušo banna e tswa nneteng thušo e tswang nneteng jwale kgaitšedi gone jwale a ke re ya go le thuša ke nyaka go tseba mo
a re nyake a re tlo go thuša re dumela re monna go bete re dumela re monna o re o tlo go ritela o go ritela jwang ha gore a bolele so o lela gore nna ke dule ka kwa go yena a ye mo a yang o ile a re ge ke le ka motšharateng a kgopela ke motho a lokišang dikoloi a kgopela a bute mong koloi ga a kgopela a bute ke ba thedi jeno ke ntse ke le busy so ga a kgopela a bute koloi o a tsamaya o bona o mong wa nnyane ga fetša mo wa bo o itšha koloi eo ga fetša itšha koloi e ba mmuša e le gore dilo tše di diragala o dula kua go yena ne ke sa dula kua go yena wena o išitše ke mang kua go yena ka gore mosadi wa bogadi ka magadi ke tsamaye ke kua go wena ke ge ke be ke tšhabao ka gore ke ile ka ya police station ke re ke tshwariša yena o nantšhitšeng morago o a nnamoletse e ke fitlha kua police station banrela ba re go dira protection order ka tsama ka yo ria protection order e ke fetse furu go sentse gore ke tsamaye mama ke motho a senye go ntšhelela le bana ba kane ba ya sekolong mama a le gona monale so ka khotsa gore ke latele ba ile ba re 8 na so ka fihla lata nako ma ke ka gole ke fitlile ka ma 20 past 8 a se lata ba leo e ke fitla ba re mothola na le mo o sepetse wo sa buelle gape go sasa ne tshele tšhelete ke nyaka go tseba mo a ke re ba re wena o re wena bo o dula le monno ga gage wena o išitše ke mang ga gage ke tsamaile le ene ke no ile le ene ke be ke tšhaba okay ka gore na fela a tsama mo di-partiseng e ke apeile ka montle ka mollo ke mmona a tsama mo di-partiseng and then le nna ke beifa o ba go betha le ne le noši ba go bethela gare ga batho nna ntele ke iša ke tšhaba le ka ga o ile a tsena ka tšhaba mara ga itšedi o ra gore motho a go firile ga botsano thoma go betha o ba go bethela eng ga go ntate mrema go ne ntho ba mpethelang yona enkebe ife gore ne ke ya dithabeneng ke ba le banna ba nkira ke ne le bana ne ke tlo re ba mpethelang ntho le yena o papa go ngwana a go ne ntho a ntirile ne ke dula le yena se yena o llela gore ya dilo tše a di dirang gore nna ke re sonke a ke mmone le ge ke mmone alright jwala re kwane nna re ya go thuša malome ka kapare ka se thuše mosadi o re dumelang gore monna mmete gabotse lentswele la go ritela o re ga a re o tlo go ritela o go ritela jwang o re ko go kereye o na le motho ke tlo go ritela so nna ge ke bolela ka ye nako o na le batho ba gage le nna o ne ke le kua makuleng ke mmone a tsamaya le motho wa gage a senge ke complain because a franka re ke ya go wena o tlo ntlapa wa tlapa a bapala wa phara waiti a tsofe go lelekiša lebile a nyoko o tseba gore mang o mang a tšhabe motho aowa a tšhabe motho lebile a tšhogo selo mara ka se go betho o se wa moria selo gae ka nnete ka papa a kgonne go go lwela ka nnete a kgonne go go lata a yo gape monna o banna a re lebeleleng taba monna o latile mosesi ka gare ga relationship ya beng a betho a motse a mmatametša go yena ka ge a monyaka bole ka mosadi wa gage a emela lehu le bophelo ka mosadi o jwale mosadi o ga gakolla monna ola o tla ria bua o ra gore motho a ka go iteela gore wae o tlhakanya diaparo tša gage le tša bana di sa oma leo e ka sebe lebaka la go betha wa tseba before ka gare ga relationship go tsena betha go ba go diagetše dilo tše dintšhi kudu malome ka kapa o kgona go thoma lešata ka 2 ke ne le bana ka ntlong lešata ka 2 a ba a tšhaiše ka 5 ka 7 ge ngwana ya sekolong a thome gape mo founung ya gago a senka kry-a nix phone ke rekile phone ke bereka dipolaseng a iphiatla wena go bolela wa bona phone o iphiatletseng a nyake ke tsena WhatsApp mara yena o tsena WhatsApp a nyake ke tsena Facebook motheletšo mo mošwena mo o re ke sure o bethola di WhatsApp ke khomotso wa profeta yena o tsena di WhatsApp mara profa ke re ge re le ka gare ga relationship ge ke sa nyake gore mosadi a tsamaye di-tavern go ra le nna a ka swanela go di tsamaye ge ke re mosadi a tlogele a tšwe Facebook gora sontse re twerele ba babedi re reke mapopotane ya bobedi ge ke reka ne ke sene WhatsApp ne ke sene Facebook ne e sa tšo tsena no ke sa tšo e reka a tša iphiatla be ke kgopela gore go beng le nako ya gore re eng ka kua batheletšeng ka kua ge go kgonagala bolela kgaetšedi yaka la mathomo e sale ka bona katse ka re la mama ka re mama o ne katse ka kua gae ka molata mo
ka re gone ka kua ga ile ke kgolo mama o rile ga a fitlha kua e le late ka bo ma5 ga a fitlha kua ka tsenyela re wa itea ka tsela ya tšhima ya diang ya tšhimella ya gane lotho okay bena ge gane lotho mola ka re be e le bošego a boela morago mo ba dula a e tlogela go be šetse tšhabile a e tlogela gona ka mo be e ga lotho ebile e lametse le motlhare oh okay a e tlogela ka mo ka robala ka robala le bona bomaloma ka ba seng shapo mo monaganong ya kgaitsedi o gaogile prof lapa le nyaka thušo nke le mpotse mo iša ka mo go mme ka mo morwedi ya gore bolang le yena mo mogaleng o go kae gone jale boxburg ga mang go mang mmerekong o dutse le mmatswala ga le monna le bana ba o jele dikgomo wena ba tlile ka gae ba te tsebiša wa reno ba tseba fela o leno ba tseba fela wa e bona nto ke e bolelang prof gore lapa lekhi ke lapa le nago le bothata ene taba ye ge o ka e lebella ga botse a e thomi ka bana ba le mme o ne le bošaedi bo ba gore a e go dula mo e leng gore ka gae ga senke go e ba le poledišano and then polelo ya fetšwa ga botse gore a ka ya bogadi jwale ka batho ka moka ba e leng gore re tlo re ba bona now ke taba bana a shu o tsene ka lapeng la monna mo e leng gore mosadi mhlomongwe a gileng lapa le monna wo o ithobaletse ke moratho wa wo go jwale o kae o bogadi bo e leng gore mama ka bo yena ga a ja le ge e ka ba sente ene motswadi o mongwe le o mongwe ga a lebeletse barwedi ba gage o šetše a bala gore wo ge ba ka notla ke tlonya ka boka wo ge ba ka notla ke tlonya ka boka jwale šiba bano ba fola mahala ya bona ba sa tlo bethwa ke re ba le monna ga a kry-a dilo tse di sa nyakegeng ka whatsapp banna re swane ka dipelo mara a gone monna o a dumeletseng go betha mosadi kwata ga botse malome ka kapa banna ba patlame ka enako o tlo swara wa swarela dilo tse di sa reng selo wa swarela mosadi o e leng gore go wena go namela vene yena o sepela le o mo monna wa pele so re le banna re santse re leke go e taola ene go ntse le prof re ka gare ga matšatši a lesometshela a kgatlhanong le tlaišo ya basadi le bana ya so a ke tse gore kgopelo bolela ga teng okay mam nna gona bjale nka se re a sanke ka ba le diphoso mara gona bjale mo keleng ke ne le nnete ya gore a ke ne batswadi mara motswadi yaka ke abuti ene ke mogadi baka mo keleng ke tshepa gore bo abuti ba tseba gore ke kae ba kwane jwang ga ba re ge ba bolela ba bitša ngwanaka ba reng le bana ba ka ba tseba gore ke kae nna ena ke tsebe gore bona ba rate mo nna keleng ke tseba ba etla ge ba le ba boelela go kwane abuti go kwane mogadibo ke batswadi ba ka go lokile mama mara wa bona maele a ene bošaedi nna ke last born le kgapela ke boletse ka re nna ke last born ene mathata ke a kry-ile mara gona bjale gore re rarolle a ba sa bolela tšela tša mosegare ba šetse ba re mama nto ngwe le ngwe ke metšolong ke mama bjale re tlo rarolla ka ra e sa le tša mosegare tharollo e tlo ba gona mama le tlo kry-a thušo mara maele kapa se nna ke nyakang go go lemoša sona le go go bontšha sona ke gore mosadi wo mongwe le wo mongwe o swanetše a be jwale ka pekwa ge a ne le matsuana ga ge pekwa e fofa godimo o swanetše a netefatše gore o apeša matsunyana ga ge ka diphuka matsunyana ga ge a bolokege gore a seke a ja ke pekwa ke dumela gore le ge e be e le gore ba geno ba ile go wena ba re sepela and then ba tletle ba re ba ge ba tlo o feleletša then ya ba gona ba tlang go tšea le bana ke dumela gore o be o se wa swanela go thabela lenyalo go fihla mo e leng gore o ka dumela polelo tša batho ba ka gae wa sepela wa šia bana morago
e file gore ba ne phoso tša bona motlho monne gore ba tephe masogana ba dule kowe ba die dilo tše ba di dirang ke ka baka la gore ba hloka lerato la mme o ka no be ke sa bolela mama a kere le ge o ka tlhowe ya go bona o ba hlola a o dule le bona ta ba go hlola motho le go dula le motho ke dilo tše di fapaneng a di swane then ge o dula le bona ka nako ye nngwe le ge ba go palla le ge o ba kgona mara ba kgona go bona tše dingwe tša tše e leng gore wena jwale ka mma go bona wa di dira gore ba ka ba mehlala o ka ba mohlala o mo botse go bona ka nako nngwe ge ba le ka go le ka gae ka nako ba ka no phentse ba ija ke ditlhong tša go no tsamaya ba ye go dula banneng ka baka la gore wena o gona ka gae mara ka baka la gore ga o gona ba no tsamaya ge wena o fitla gore o tlo ba hlola wa kry-a ba se gona ka nako wa kry-a ba le gona so maele ya ka ke gore basadi ka moka ba ke ba tsebang mo ba dutšeng gona ba dutše le bana ba bone ke magadi ba nyetswe ka bana ba dutše koo ba nyaletswe malapa ba dutše koo le bana ba bone motho wa mme ga se motho wa gore a tlogele bana a ye go dulela mola a re ke tla phentse ke ba lebelela wa e bona mama kore ke nagana gore ke ye nngwe ya phoso ye o e dirileng ya gore o dumele gore no a go ne bothata nna nka no tsamaya ka tlogela bana ke phoso ke bonang o e dirile ka gore jwale ka mme nkebe o lwetse gore bana ba ka ba swanetse ba be mo nna ke leng go tshwana le go njwala ke wa bona phoso ke kgopela tshwarelo mara le bona ba se ka no re ka gore nna ke te bona phoso bana pa ba itira bana thata ba fele ba ipona gore le bona ba godile re swantse go thuša motswadi ya re ba tlo go thuša mara ke bana kore le wena go njwale o sa le ngwana ka lapeng la gena so le ge ba ka gola ya ba bakgekolo ya ba eng e tlo no dula e le bana mo go wena ene ge ba tshwenya ke tše di ba tshwenyang ba swantse ba tle go wena o jwale ka motswadi ya bona o ba eletse whether ba tšea maele a gago or a ba tše mara o swantse o ba eletse ene o swantse o gopole gore jwale ka motswadi ditiro tša go swantse e dule o lwela gore e be tše di hlapileng gore bana ba kgone go tšea maele go wena ene o tlo o kgone gore go ba kgalema ba kgalemege jwale ka nako nngwe go le motswadi ditiro tša gago di swana le tša bana a o kgone go kgalema bana ga botse ka baka la gore le wena o mo go bona wa e gopola gone kgaetšedi tša rena tše ding di ile tša tla mo o mongwe a re ke ne 5 ya bana o mongwe a re ke ne 6 ge re botšiša sese ya bona re ei jwale wena bana ba no ba le bana and then ba phela solo so wa se ba khalemekeng a raua le nna ke swana le bona gape jwale nna ke ne 10 jwale ke yona ntola ya gore ge o mogolo a le gona ka gae a se gore o tlo dula a le perfect ke motho o tlo dira diphoso ene mme le bana ba gage ba tlogele go itira bo modimo ba balle batho diphoso le modimo a balle batho melato mara go ka kwa bana ba ke especially kgaetšedi rena mola kgaetšedi rena o na le enga ke dumelana le o la ga re o hloka counseling le mme o na le yona mama wa tseba o ka nka go balla melaetša 8-10 mo no ntheeletse mama we mama theeletse wa tseba re o kwagala kang gore o ne bothata mama theeletse wa bona yona nto ya go palla go theeletša ge batho ba bolela o nyake go no bolela waya ke yona problem nka go balla di-comment tše ka bantše 10 mo batho ba bolelang gore mama wowe o ne le problem shidi wa di bona nka go balla tšona batho ba bane le rena ka mo ba re theditše ba le kua gae mara ba kgona go kwa gore o ne bothata gape gore motho o ne bothata o mo kwa ge a sa kgone go homola and then ge o mmotšiša o nyako go fetola ba go hlalosetše wa e bona so go sa dumele wa bona tšintšhi tša ka mogae tša mathata mogala bo o tlo le thuša mara taba counseling ke nyaka gore re itšeng serious nna le lena o bolela nnete malome ka kapa koko o ne bothata nna tseba bothata ba ka ke nabo ba gore a ke re wa mo a tsa re bothata gore di-problem tše ntšhi gona jale nna ke right a ke re bophelo bo ke beng ke bophela ka molaga ke šetse ke botlwaetse bothata ke gore ka molaga e ka mola go ne le batho ene a go ne motho e leng gore wa lebelela ka mola lapeng gore mo go senyega mo go senyega mo swantse re nna nto nngwe le nngwe ke e lebelele le e sa nnyakeng
kore mmereko wa banna ko o tšee wa e bona mara nna ke lla spone kore nto ngwe le ngwe ka molapeng swantse gore ke e lebelele le e leng gore e nyaka banna swantse gore ke e lebelele ene banna ba gona banna bale ke banna ka gore e no ba banna ka ge e le gore le ba bona so gore ke banna fela ba go tseba ba ba tšeetše megopolo bale go šetše lena le basadi ba megopolo wa lena e sa tletšeng e sa feletšeng gobane ba le le ba bona gore ke balwetši ba fokola mogopolong a kere le rialo a kere jwale koko o swanetše o tšee maekarabelo a bona gobane bona ba gona fela go swana le ge ba se gona jwale wena o leng gona o feletšeng tšea maekarabelo a go thuša banna ene jwale nna ka mola ke tšea maekarabelo a banna mola ke sene selo ga e bona a ke ne selo mara ke rwele boima jwa batho ba bantši ka mogare ga lapa a ke gane koko ga o ne selo nto re nyakang ke tšwelo pele bana šiba bolela le bona tlatšanang re boneng gore jwale ba ka se dumele jwale ka tšhelete a ba dumele dilo tše ntšhi di pala ka gore ba swara tšhelete ba itebelela tša megola ka lapeng ba re se ka re botša ka lapa la gena se sewa le sa thuše mama ge le swere tšhelete nna manjo a senge ke a bolela because of ne ke bereka dipolaseng nna ge ke bereka dipolaseng mama a no šala le bana for mosegaro mantši bana a te tsamaela re a lokiša re bolele tšeo tša gago re bolela ka tšhelete ya go lokiša e leng kgale ke bolela ka mola ke re ntšhang tšhelete re lokišeng ba re nna ke ba botša ka lapa la a re topeng ba theeletše nke re ko ba theeletse re ba reng re ba fe chance motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM diabela dipitša di a kgakgatha wa tseba diabela re ka gare ga sealemoya ka gare ga mogo go parara mo e le gore re lebeletše taba ya mme le bana mo gabotse go nyakega tšwelopele magagešo ka baka la gore ge diphošo di diregile go bolela nnete taba go šupana ka menwana ga e sa thuša selo 064-858-2771 064-858-2771 ke mo o ka re hwetšago gona go ba letlakaleng la Facebook ya rena ya 064-858-2771 go na le di-voice note tše pedi tše tharo fa okay msrs o mo moyeng dumela msrs dumela thobela ke a kwala le a kwala tšwela mpe alright ke mogala jolo di ka mora mogale jana re a leboga a bona e ke tšeditše taba ya batho ya ka go ne le bothata yo bogolo go tlogelela mola go mmago bona ba mohuta mang bothata yo bogolo wa go tloga go mmago bona o ile ka mahlong ka pelong pele ga ge dilo tse di tlošale ge bana ba bagolo ba no golela mo e leng gore ga ba ne lerato mma bona le bona ga ba tšhetšana okay jwale gore go dilo tse di tse di loka ge o ka loka mmago bona bana ba ba tseba mmago bona ba mmona ba bona gore ke mmago bona ke mo dilo di tlo ka bonafala ka baka la gore ba tlo kgona go dula fatshe ba tšhetšana tšetša ge ba sa kwešišane go mollo mongwe o bolela ka mokgo ga a nyake gore o la fetole gao kore ba no kgakgana bothata bo gona kua molong mmago bona le mathomong ile a thoma ka go tlotiwa ka pele kentana a rošwa le legae ene mola e le gore yena o tipotsa o re ke yena phejane mola go ga bone mosadi wa phejane go ne mosadi ya phejane mosadi wa phejane ba re o dula ka lapeng o hlokomela lapa la mmago le tatagwe ga go ke ge yena a itirela mara ge o ka thušega yena mosadi mogekulo a kgone go bolela le bana ba ba gagwe dilo tse ka moka di tse o kaonafala ka gore nto ngwe le ngwe e dukiša ke molomo ene ola o mongola wa le mogaleng a bolelang gore ba nyaka counseling e kang go ba thuša ya mathomo ke ya go ba roša mo ditlhaologanyong e sego ya go ba bolediša ka molomo ba santse gore ba rušwe mo ditlhaloganyong
ba kwane pele ba tle ba kgone go tseba kore ba temaganywe ba tle ba kgone go tle ga ba bolela ba kwane ge le re ba rošwe ditlhaloganyong le ra jwang papa ke ra ka baka la gore ankere ga ba kwane ka polelo ene tlhaloganyong ke bolela thuso ya setso ka mokgwa rena re ba maaforika re thušanang ka one e be bona mokgekolo a thušiwe pele a ge e le gore ba sentse ba dula ba ke ba bolela ntle le ka mokgwa gore ba thušiwe a go ne le gore ba katle ba kwana ka gore ga ba tsejane mokgekolo la sepetseng bogadi ntle le tumelelo morori o sepetse o dula le monna wa motlhakišang ola o sepetse o dula mo a dulang le yena mo ena a ileng jalo wa bona gore dilo tse ke maphaga ga gone gore di kopane ntle le gore di kopantse ke ka baka la ge e le gore ba tlemaganye ke na ka mokgwa nna ke e bona mogale ba tla e bona ba bangwe a gone molato o meipa re lebogele kudu go bolešana le na bošego ba lekgono ke a leboga thank you 0648582771064 8582771 ye o itheleditšego ye ke mutse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM thobela ka mokgašong ke le hloka ina ano zama bolela speedi mara a re ke tšwele pele gabotse gore basadi ba tenyadiše kore bothata go tloga go le ka mo gae tonto go lokišwe ka mo gae ka re ntho e lego ka mo gae e ya boloeng ka re ke selo se se lego ka mo gae bothata bo ka mo gae dintwa tše tša bona di hlola ke tšona dilo tše di lego ka mo gae ka re ke kweša gore banna basadi ba bona bana ba motswadi ba dula mo banneng and then mo banneng bo gona se ba se tšhabago and banna ba šetše ba bona orawa bana ba nkare ke botšhabelo ge ba tlile ba go nyadiša ba bona gore mathata ka kwa gae ba tšhabetše so le mmago bona o tšhabile ka kwa gae ka moka ba tšhaba ka kwa gae ga botse bothata nkare bo ka mo gae ga go lokišwe ka mo gae dilo tše di lego ka mo gae dinoga le dilo tše di lego ka mo gae dikatse le dilo tše ba di bonago tše di lego godimo mazenke ke tšona tše ba dirang gore ba tsamaye ba ilo tenyadiša ka re mathata ke mathata le go ko gae ba tšhabela mathata a lego ga gabo bona ande le mmago bona o ba ile go batla ba tlo kokota ba kokoteng nyaišetša dula kwa mo a dulago gona mo a tenyadišitše so ke kgopela gore ba lokiše ka mo gae and then dilo di kgone go ela sekeng bana ba kgone dula ka khutšo ka mo gae gore ba kgone go ba nyala ke ya leboga thobela ya re a leboga thobela tate ka kapa le tate borebi le o ba ka botlhagana ke ba tshedi ke botlhokaina tlhokaina le kwanabo le ba go bonelela ke sekakabele ba swana ke dikakabele ka boka ba ne dipolela ba kore ba fetolana ga go loke selo ka nnete ba nyaka kalafi batho bao ba nyaka kalafi batho ba bararo bao wa lwewa ke ntwa fela boe go ne nyakega kalafi ande ba seke ba naganela gore ba go bona wa loya ka boloyo seke ba di naganela batho ba kgona go šomiša botho ba bona ba le ba bararo jole ge ke ba theditše ba letša ka gano ka moka ke mmago bona ke tlhokaina ke o ba le mofone ba letse wa le mofone o ka ro ka gone e le tlhokaina le mmaga ba letse ka botse kare ba fetolana go nyakega hlompho ka gare tate borebi ke ba bona bone batho bao ba nyaka thuso ba nyaka gore ba nyaka thuso ka gare thuso e kgolo o ba beiwa ka thabana ke šaetša ke re yalo le be le bošego bo monate dako ya ke maikutlo prof ba romela ke ba theletše ba bolela se ba se kwago ntate ka kapa ke dumediša ke le tlhokaina ka motafolokopo ke re ke tsamaya mo latabeng e la ba reng mama o re mo
tlhako ya pele e gatileng le ya morago e tlo gata. Mama o nna bogadi mo e leng gore ga a nyadiwa. Sestere o dula le monna e leng gore wa motia, o mongwe o dula Middelburg le Matswale. Go ra gore tabela ya gore mama o e boletsa re tlhako ya pele mo e gatileng le ya morago e tlo gata, ke bona o ka re e tsamaya gona ka mokgwa. Right. Okay. Morwa motjha le kae mokgonyana? Mmediša ngaka malopo ka moo. Ra e kwa taba. A ke no re mo go di kgarebe tšeo. Kgopela gore nke lebelele tlhompho bana ba ka go motswadi ya lena. Nke lebelele tlhompho. Le tsebeng ga botse gore motswadi ya lena o bile le maikarabelo a sa le emile. A ba le maikarabelo a gore a le tliše lefaseng. Ha le fepa go tloga ka tšatši la mathomo ge le tlile lefaseng. Go fitlhelela gone jwale ka yona nako yona e ba le maikarabelo. E ba le maikarabelo, ke ra gore motswadi ya lena o ne le maikarabelo thata ka lena. Jwale tšeo le di bolelang ke eng mo go yena? No, ebile la nkgatlha ka taba gore le bolela ka tumelo e le leng ka gareng ga yona. Ankere tumelo le leng ka gareng ga yona le tsene mola lengwalong la le fetiko 26. Ankere mola go verse 14. Ge le sa mokwe modimo wa lena ga go ne mo le yang kwa motswadi ya lena, tlogelang go ratharatha ka mokgwa le ratharathang ka gona, go nyatša motswadi le tepakela mathata fela madimabe. Ene jwale a ke botše motswadi ka go botše mama, o ka se itšo wa go dula le monna bogadi gomme ba kokotile fela, ba kokotile. Tlogela go tenyadiša ka bana ba gago, tlogela go tenyadiša ka lefase, ba ino kokota. O ka se ba tloga wa ya ko bogadi ba gago. Ene nna dilo tšeo re di kwa mo go di bolela gape o ne o tlanya maleme, kore o ne o tlanya leme. Kgane go diraga jwang motswadi? Aowa go phele ka boiketlo ka lapeng la gago le bana ba gago. Manna ba ka gareng ga lapa a tla ka ona mokgono. A ke le lebogeng. Thank you. No jwa ka matlala Ramoshebo banna wa kgalemela mokgekong. Tobela malome ka kapa le Dr. Moremi ya le damišago bošegong bja ka tšeno ke sekuku sa sethoele ka kgobokwane Newsday. Malome ka kapa le Dr. Moremi gate le kgone gona le hlatlhegile ka ye kgolo ka nnete, ye e tloga e nyaka bapei ba nnete ba go ikana ka nnete. Hai malome ka kapa, teach me professor, ke theeleditše ke le ka kgobokwane Newsday. A mantši a ke ne ona yona ya lehono a pediša sharakane ka nnete. A ke kgone go kwešiša pele morago fela kwa olelwa. Ke hloile tsebe, ke theeleditše le go ithuta tše ntši tše ke di kwago lehono mo go seyalemoya sa MCRS. Danko le gole Dr. Moremi le malome ka kapa, le gole le godimo le a seaga setšhaba. Danko. No
re a lebogahle re a leboga professor ba re gole re ka ke tlou yeo e binago ke ba ga moremi ba buletše ba theeletše ke nagana gore ba tloga ba kwagetše kudu gomme le ka no tša sebaka se prof la e ritela jale ka sebaregare ke tla ritela kgaetšedi ya rena ka fa ke mokage lefetša lebele ba fe di-phone number gore ba kgone go tseba rena ba tloutša ba roka ba hwetšagala ka joang le bao ba nyakago go tliša mathata tharollong a ke le lebogeng batheeletši ba Motse Community Radio Station ke leboge ka dikgokaganyong tša leago ka di-Facebook balli ba rena ba letšatši thokolosi tšwile le kgono le tlile go thušega ba go fa maele ba lefile mama ke tlo go thuša le bana ba gago ke tlo go thuša ka tše ka makana ga tšona o tle le mogalabe tata go bana ba le yena a tla kry-e thušo le bana ba gage ka lebaka la gore ge re thuša wena o nnoši e tlo ba bothata jale le yena santse le mmotse tlo le thuša dilo di loke di sepele ga botse le šata le fele go loišana go fele bana ba robale ga botse ka gae megopeo ya dimpša e tshumilweng meleko e boele go beng ba yona le lena le kgone go loka le tšo ka mogare ga seemo se go ne ntho e ba e bitsang gore ke family curse ka sekgowa moleko o e leng gore o berekile go nore o šale family morago ba no riagalela ke ntho e tee ya go swana ke se se hlagang ka gare ga lapa la gago se se nyakang thušo le hlokang gore le tšwe ka gare ga mathata a ke tlo le thuša ka go le hlapiša ka ditaelo fela santse re go nyako tseba gore bana ba geno ka moka ba masogana why ba ba tšeetše dikgopolo ba ba go baditše mogopolong ge moloi ya loya ngwana a mmetha ka moloko wa gore a latlhegele ke kgopolo o tswalela lapa ngwana le sogana ge ba mošešere kantšha go šala lena le ne le nnoši le basadi le tlilo nyalwa le ka sešale le ngwana a seng gabotse ka gae gona potšišo ke gore wa e le sa nyale ngwetši ya lapa ye ka tsoša lelapa la mamago gobane ba nyaka go nyalwa bana ba gago santse ba boe re tle re ba bulele lenyalo gabotse ba seke ba tikiša bogadi motho ga a tikiše motho o atla o a kgopelwa jwale le tlo tla gae taba lena ka išala morago ra bona re bereka jwang nomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 ge o nyaka buka o founela 060 959 0303 ke mo e leng gore le tlo re kry-a gona thušo yona mama e gona re tlo lefa yona ya ka mehla le ka matšatši sese o ke mmago lena motho wa go tseba wa go tsoga bošego o kgona go dira gore mmago lena e be yena ba tšeang seriti sa gage ba se šomišana ke kgopela gore le mothušeng o lebelege go tloga bonnyaneng a le godiša ka magetla a gage a le nyakela dijo a le ruta go ja a le ruta go bolela a le ruta go abula a le ruta go ema le kgono le basadi ke kgopela gore le seke la mo fetogela gobane tše a le rutileng tšona ka moka le kgono le ya di kgona ke kgopela gore le mokwe ke mmago lena seke la bolela go feta yena e reng ga a bolela le motheeletše mama bana ba tlo dumela se sengwe se e leng gore wa se dira sa phošo ba go tlogela e re ge ba go botša o ba theeletše ke bana ba gago o tšee maele a bona re nyaka gore lapa la gago le ya gege gabotse ba godile ge ba leso ba godišitše ko wena na se rena o bo o ba godiša gore ba tla ba fihle mo ba leng gona jwale thušo ke tlo go fa yona le bana ba gago le motse wa geno re tla le thuša mara ka ge o dula le mogalabe ke kgopela gore o re tlele le yena ke a leboga ke lebogile kudu malome ka kapa batheeletše ka moka bašomi ba re šomang le bona ba ba tšereng matsapa ka go tšea didata tša bona re a le leboga bagešo
re a leboga professor, re a leboga hle mongaka. Dinomoro tša pitšeng tše kgolo magagešo mo e le gore le gona le ka kgona go romela mathata a lena ke 066070341 066070341. Nnete fela ke gore kgaetšedi yaka bana ba ka se tsogile ba goletše motswadi ya bona ebile ga ba swanna go golela motswadi ya bona. Batswadi ba rena ba kgona go dira diphošo tše re kgonang go di bona ka mahlo, mara re swanetše re ge re ba fa diphošo kapa re ba bontšha diphošo tša bona, re ba bontše diphošo re ikokobeditše ka hlompho ke batswadi ba rena. Ene re ka se tsogile re bile thaka tša batswadi ba rena le ge re ka rata. Jwale hlompho e godiša batho. Mama, go ba motswadi go hlokega hlompho ko baneng. Ge o bolela le bona, o bolele le bona jwale ka bana ba gago, o ba hlomphe. Ditiro tša gago e be ditiro tše e leng gore bana ba gago ba tla kgona go go hlompha ka tšona le go go tšhaba. Diphošo di a diragala mo maphelong magagešo, re dira diphošo, re phela ka diphošo, ebile molomo o a senya, ebile molomo o a boa o a lokiša. Mo e leng gore go senyegile gona go senya ke molomo.